ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як хабари оҷил, яъне ки срочна барои тамоми муҳоҷироне ки дар Россия қарор доранд, барои нафароне ки дар Россия айни ҳол қарор доранд ва фаъолият мекунанд, ки кору фаъолияти худро пеш мебаранд. Як чизро гуфтанӣ ҳастам ки ин хабар бисёр муҳим аст барои дигар падарон, модароне ки дар Россия ҳастанд, бохабар шуданашон ҳатман лайк ва поделиться дар имотон фаромӯш накунем. Баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. Генерал-лейтенант Валентина Казакова, шаҳрвандони Тоҷикистон ки то 3 июн дар қайди муҳоҷирати Россия сабти ном намешаванд, ихроҷ хоҳанд шуд. Яъне ки дӯстони азиз, ҳар як шумо дар Москва қарор доред, то 3 июн ба қайд бояд худона дар Россия бигиред, ба мақомотҳо муроҷиат кунед. ҳозир бо пурратар мефаҳмонем. Лайк ва подписаро фаромӯш накунед, ки дигарон ҳам мисли шумо бохабар шаванд. сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия генерал-лейтенант Валентина Казакова имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар душанбе пас аз музокироти дирӯза ба ҳамтоёни тоҷикаш аз тариқи ВАО ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва хешовандони онҳо дар Тоҷикистон муроҷиат ва хоҳиш кард, ки бо истифодаи имконият мақоми ҳуқуқии худро танзим кунанд, ба шуъбаҳои дахлдор оид ба масъалаҳои муҳоҷират дар Россия муроҷиат ва дар қайди муҳоҷират худро сабти ном намоянд ва агар хоҳиш дошта бошанд, асноди иҷозатдиҳандаро барои ба расмият даровардани фаъолияти меҳнатӣ дарёфт намоянд. Яъне дӯстони азиз, дар як музокирот, яъне ки дар як маҷлис нишаста буданд, гуфтанд ки дар инҷо бояд ҳар як шумо сабти ном кунед дар Федератсияи Россия, вагарна шуморо ихроҷ мекунанд аз Россия, яъне ки депортон мекунанд, аз Россия берунтон мекунанд, то як муҳлати дигара шумо наметавонед ба Россия равед. бо сабаби он ки иртиботи мунтазами ҳавоӣ байни Россия ва Тоҷикистон 1 апрел аз сар гирифта шуд, муҳлати бозгашти муҳоҷирон пас аз 90 рӯз, яъне то 3 июн хатм мешавад. бинобар ин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имкон доранд мақоми ҳуқуқии худро дар қаламрави Россия танзим кунанд. Валентина Казакова ёдовар шуд, ки фармони президенти Россия то 15 июн амал мекунад, аммо ҳукумат механизми дахлдор дар ихтиёр дорад ва ҳамаи муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон имкон доранд, ки ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. ба гуфтаи вай, ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон ки беш аз 90 рӯз дар Россия мебошанд, яъне аз 15 март соли гузашта, ҳақ доранд ба шуъбаҳои муҳоҷират муроҷиат кунанд ва ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. ба қайдгирии муҳоҷират хусусияти сирф огоҳидиҳанда дорад. барои ин кофист, ки ҷониби қабулкунанда ба шуъбаи мо муроҷиат кунад ва хабар диҳад, ки шаҳрванд дар суроғаи зикршуда зиндагӣ мекунад. тартиб оддӣ ва ройгон аст. ҳоло масъалаи осон кардани таҳияи аснод барои шаҳрвандони хориҷӣ баррасӣ мешавад, ки он дар оянда дар шакли электронӣ тавассути портали ягонаи хидмати давлатӣ сурат хоҳад гирифт, гуфт Валентина Казакова. яъне дӯстони азиз, дар ин ҷо ба қайдгирии муҳоҷирати хусусияти сифр огоҳӣ диҳанда дорад, яъне ки мегӯяд, ки ҳар як шаҳрванде ки Тоҷикистон дар Россия кору фаъолият мекунад, бояд рафта ба қайд гирад. ба қайдгирӣ чӣ аст? яъне ки мақомот бояд донад, ки шумо дар ана ҳамин адрес, яъне суроға зиндагӣ мекунед ва номи шумо дар ана ҳамон хона сабт кардагӣ аст. барои ҳамин дӯстон, ин ройгон аст. шумо метавонед, ки дар мақомотҳои дахлдор муроҷиат кунед ва сабти ном кунед, ки шуморо депорт, яъне ки хориҷ аз Россия накунанд. зикр карда шуд, ки он шаҳрвандони Тоҷикистон то 3 июн дар қайди муҳоҷирати меҳнатӣ дар Россия сабти ном намешаванд, ихроҷ мешаванд ва муносибати вуруди онҳо ба қаламрави Россия барои як давраи муайян манъ карда мешавад. яъне дӯстони азиз, то 3 июн вақт доред, ки шумо худатонро дар қайди Россия гузоред, яъне ки сабти ном кунед, вагарна шуморо депорт мекунанд, яъне ки аз Россия хориҷ мекунанд. дигар шумо то як вақти муайян ба Россия сафар карда наметавонед. барои ҳамин ин ройгон аст дар он ҷо. ба қайдгирӣ муроҷиат кунед ва кори худро ҳал кунед. ҳамзамон ӯ гуфт, ки шаҳрвандони Тоҷикистон набояд аз хидмати миёнаравҳо истифода баранд, зеро ин кор паёмад ва мушкилоти ҳуқуқӣ дорад. дӯстони азиз, ҳар давлате ки мерен бояд худона сабти ном кунед ва онҳо бидонанд, ки шумо дар
کدام سروقه زندگی میکنید، در کدام خانه ثبت نام دارید و در اونجا اقامت یعنی که استقامت میکنید. با این خاطر دوستان وقتم هست توصیه میمونه شما برین کار فعالیتتون و خودتون ثبت نام کنید و بهترین کار در اونجا میکنید، چون که این برای شما یک کاری آسان است. با تنبلی دادن نشوین دوستان، این برای فایده شما است. من همچون یک برادر همچون یک دادرتون همین گپ میگم. در ویدیو حتما لایک گذارید که تا اینکه دیگران هم خبردار شوند از روسیه خارج نکنند. ویدیو را حتما در ایمو واتساپ در کجای میتونید پدیدید سکنید. دوستان عزیز نزدیکانتون در پیشتون باشد گپ زنید در همین ویدیو لایک کنید که تا اینکه دیگران هم خبردار شوند و خارج نشوند از روسیه. ویدیو ما اینقدر بود. خداوند نگهبانتون باشد. در حق ما دعا کنید و خودتون را ثبت نام کنید که دیر نشود. رحمت کلان آباد باشید. السلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. امروز ما با همراه کارگرای خودمان برای آمد ماه شریف رمضان یک اقدام خوردن باشد تقدیم میکنیم بر شهروندان. حاضر سخن رو به شاگردان میدیم. مرحمت تصمیم میبینیم خوب گرفتم که برای همه مردم شهروند فرخار بوستان مثلا تقدیم ماه شریف رمضان رو به طبق رایگان پیشنهاد نماییم. برای بینندگان عزیز و همیشگی سامانه اجتماعی یوتیوب همنوا، ما باید دست یکدیگر رو بگیریم و ما امروز کارمندان شبکه همنوا تصمیم گرفتیم، البته هرچند تحفه خرد نیست باشد لیکن بر خود حکمت بزرگ رو دارست. از امیلیاس کوشش میکنیم تا در آینده کارهای بزرگ رو برای ملت تاجیک کرده باشیم. تقدیم هایی که برای ماه شریف رمضان گرفتیم 3 نفره به مردم هدیه میکنیم. السلام علیکم. اومد ماه شریف رمضان با شما مبارک شود. یک تقدیم از طرف ما با شما توفا رایگان. نه به پولای بابا جان، به پول یا دوبته تمام. آمین. ما را به مناسبت فرارازی ماه شریف رمضان تبریک میگویم و همیشه سربلند باشد، آباد باشد و امیدواری کامل داریم در این ماه بهترین روزها رو مبارک باشد. السلام علیکم مادران، شما را به مناسبت ماه شریف رمضان تبریک میگویم و از طرف شبکه جهانی یوتیوب همنوا به شما با طور رایگان تکمیل ماه شریف رمضان تبریک میگویم. سلامت زنده باشید، آباد باشید. هزار سال شریف نه خداوند سلام علیکم، شما را از طرف شبکه همنوا تبریک میگویم. آباد باشید. شما را به مناسبت ماه شریف رمضان از طرف همنوا تبریک میگویم. شریف رمضان از طرف کانال همنوا و شما رایگان و شما و به اهل عائلتان ماه شریف رمضان. امیدواری کامل دارم در ماه شریف رمضان بهترین روز